U Žepču je danas održana centralna svečanost povodom 22 godine utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i 9. godišnjice formiranja prve pješadijske gardijske pukovnije Oružanih snaga BiH. Upućena je poruka da su euroatlantske integracije cilj Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Oni su pripadnici prve pješačke pukovnije Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, postrojeni u kasarni Josip Karimović Grabo u Žepču, dočekali su učesnike svečanosti upriličene povodom 22. godišnjice utemeljenja Hrvatskog vijeća odbrane, čiju tradiciju baštine, i 9. godišnjice svoje pukovnije. Pozdrav! Uz predstavnike Državnog ministarstva odbrane Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini bili su i predstavnici braniteljskih udruga. Danas su osjećaji i emocije jako pomiješani, tuga, radost, ponos, slavlje. Mi smo ponosni što smo imali takve muževe, takve očeve, takvu djecu. Pripadnici prve pješačke pukovnije Oružanih snaga odgovorno preuzimaju obaveze u aktualnom trenutku, u mirovnim misijama u svijetu, ali i kod kuće u okviru civilno-vojne suradnje. Danas su na svim društvenim poljima u Bosni i Hercegovini potrebne i poželjne strategije rješavanja problema, a ne njihovo stvaranje. Sudjelujemo u mirovnim misijama, uništavamo viškove naoružanja, rješavamo pitanje imovine. Euroatlantske integracije su naš cilj, a na nama je da zajednički dođemo do tog cilja, jer znamo, možemo i hoćemo. Oružane snage su svojevrsno ohrabrenje građanima da uprkos aktualnom stanju Bosna i Hercegovina ima sigurnu i stabilnu budućnost.